Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar to Silal Munsangi Chief Minister Pulal du Oman Vantong Kho Thla Thlirna le Atui Kho Thla Inkara Ropway Siam Durin Malak Mekani Ati PWD Minister Puvanal Hlanan Mizorama Furpui Thlen Main in Kalpona Kong Athathei Angbera Siam Tumani Ati President Draupadi Murmu le Vice President Jagdeep Dhankar ten voin Khovel Pum Meichhia te ni International Women's Day Pualin Mipuite Bigin Meichhia te Chibayan Book Prime Minister Narendra Modi an kumsom lo tur chung chu Viksit Bharat adu thu sam ti hlotling tu ra hun poimo takani ang ati Chief Minister Pulal du Oman Vantong Kho Thla Thlirna le Atui Kho Thla Inkara Ropway Siam Durin Malak Mekani ati hethui Assembly thut khoma soin Pulal du Oma chuan Planning Department a Ropway Siam tur kalpui mekani ati a sarkar lo to a Ropway Siam chungchanga boinana sataka oma poisarin omlo wangin ramin achan pha ti a Tinun le nan ahar satawangin raminator pha atibok Chief Minister chuan sarkar inren chemkuma Mizoram Legislative Assembly member ten ma an shwai ngam ti soin MLA zongjong te sarkar ma sa an don thei chin ti tlemani ti a kumdanga an lo ti chin an ti ve to lo wanga atlem na chu chengwei bel chi som pani le nuai somrat le parukani ti a ramhar satna hrichianga member zongjong te mi puiti ta na kepen ngama an om chulom mati thu asoi Pulal do machon sarkar ka ishwai le ruling le opposition thliar antum velawati a eptubial po an har satna tele an mamo te hne na thlen turin du ti soin ram siam thatura mala ho turin som ani kumsom pore atling third mai tur tele atling to electoral roll mingla jiak lut lo ten lok sabha in thlana vote an thlak ngei theina na foi phorna mera pela vote desk ke liye chu nei mekani a lok sabha in thlan voi som pare at nelo om tura hian adam thei ang berin vote an thlak theinan ngor taka malakani a kongshang shangin mi poimo le challang ten mi puite vote thlak turin an soma Ministry of Information and Broadcasting board sai mera pela vote desk ke liye noya ram chunga vote thlak thei zinga atam thei ang berin vote an thlak theinan ruwa man na siamani a kumsom pare atling 13 vote an thlak ngei theinan campaign ni in atam thei ang ber the dar ani Saitual District Vice Association President dan maluka MP kan lom tura hian India kole tui kan ni nangin kole tui ta chon kan ti tu vote ta tu wangin ni jong vote ta turin som tewa vote nei prakton kan ti tu kan di ti ni angin vote kan ta turani ti hi chiang la kan zawa vote ta turin anan som kan Public Works Department Minister Puvanal Hlanan Mizorama Forpui Thlen Mai in Kalpona Kong athathei angbera siaman tum ti asoi hethui ni min assembly thut khoma zona le chana huna soin minister chuan Mizorama mason thok tu vai company ten kong an siamin defect liability period thlen ma in an kong siam chialo omani chuan a repair le leiming omani poin asing hoi chu an mo phurna ni ti a tuna po state in a boina to tamberani ti soin Puvanal Hlana chuan kong siam tu chu amuna shwain anen ho to atia thilti har sa ti soin sarkarin ma alame ka ti a department in forpui lo thlena kong atlang lo chu an lo berani ti soin malak na kalpui me ka ni atibok puwan lena chuan khamranga tanga buichali in kar kong chu Mizoram PWD in NHIDCL nena kumsang ni somni pakhat November ni som paruka hlan ni soin Mizoram PWD in kollain ratna company nena buichali le khamrang in kar kong chu na pe ti a an tho thatwak lo wangin an company chu top tirani a an bank guarantee noi somsari re pathum po man sakan ni ti a NHIDCL nena hlana kong siam nan man tum me ka ni ti asoibok Health Minister Pilarin Puin zu khapna dan man nuwa nikom April tha atanga kumin January in kara zu kai noi na awanga thi chinsia azat chu mi zali sumthum le pariatan ni ati he thui hi assembly azia ka zo na chan na a soin minister chuan the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 man ani nuwa zu kai noi na awanga thi te mumal taka chinsia chu kumsang ni somni pathum April tha atang chau ani ti a hemi atanga chinsia kum in January thling in kara zu kai noi na awanga thi mi zali sumthum le pariat jinga somsari pasari chu meichia ania mi pa zathum somruk le pakhatan ombokani Health Minister chuan National AIDS Control Organization ina ati chwa HIV estimation 2023 report tarlan danin Mizoram mi zazela HIV positive bial point pani pathum om anga chhutani a puitling kumsom panga tanga
kumsom li le pako inkar zinga za zela pani point pathum pani kai anga chhut an ni ti soin India rama Mizoram chu asang berani ti in kumsang ni somni le pani tanga somni le pathum inkara cancer wangin mi zathum somsari le pali an thi tia kumsang ni somni pathum tanga somni le pali inkara TB ve mu chwa sang ni zani somsari le patni an omti soin TB wanga thi mi za pariat an om atibok Urban Development and Poverty Alleviation Minister Puke Sabdangan Pahos Noya Cheng Noi Sangkhat Za Somthumle Paruk Singli Sen Nito Ati Hetu Assembly Thut Khoma MLA pu VL Zai Thanzama Zo na Ziaka Chana Soin Minister Chuan Pahos Sumdong Ten Ani na Tur Anginan Manglawati a Pahos Noya Garage Sompakwa Sakzo Ani to ti Soin motor da theiza chu LMV Somkwale Parukle chu huilar zanga somthumle pasari ni a hemiatan hian cheng noi za somret le pali sen to ni ti soin pahos kalpui chung chunzom chungchang chu sarkar in ngai to mek atibok Health and Family Welfare Department sangtu Minister Pilarin Puin Sarkar Masain Korpas Fanatan ADB loan cheng vaibel che sang khatati fel chu June thla in rem na ziani don ati Hetu Assembly thut khoma zone le chana huna soin Minister chuan Sarkar Masain Korpas Fanatan ADB loan cheng vaibel che sang khat antifela hi department in a bo zuiti soin Lok Sabha in thlan abo boy hlo omawangin kumin June thla vela in rem na ziak turin an impifel ti asayani Pilarin Pui Chuan Department na ruak in dailo na Sarkar an thlena fil thei chuan an har sana tamzo ka sukyang dona ti a Sarkar masa a health clinic zanhi somthum le pali hon tharani ti soin tundin muna Mizoram chunga health clinic zathum somkwale paruk omme ka ti a avai na function lo ti soin SCDP noya health clinic hon thar te tan poisa ruwa man chu cheng vaibel che pariat point pali bialani a clinic somnga le pariat sakman ni in za somsari de pasari sakzo lawani a SCDP noya clinic hon tharte chu sarkar lai puin recognize ni lo wangin thok tu sarkar tingin pe ka har don ti a heng poisa te hi medical officer quarter cheto tak tak saknan manani don ani ti asoibok chanchin thar hi Akashvani Aizol changa puan ani President Draupadi Murmu in voin Khovel pum mechia te ni International Women's Day Pauline mipuite abikin mechia te chibai buka President Chuan mechia te le mipa te na tho kongshang shanga intluklan na siam tura inbuat se trol thu soya vointhling in mechia ten har satna sutkyan saktur an la tok rengani ati Vice President Jagdip Dhankar Chuan rampum mechia zongjong te chu International Women's Day Pauline chibai buka heni hi khotlanga mechia te tho longna ramri nei lo leinat na le tumru na top nei lo lom na ni ani ati Pudankar Chuan mechia te tana digna le chanvo in angtlang ne ni theinan khutlang huap zo le hlok jok siam the ni thuwa soya mechia te chu an theina zongjonga ram maso na ngai to a maso na dal theite umbo turin ngien bokani Prime Minister Narendra Modi chuan Nimin Khan Republic Summit ta Bharat the next decade chungchang soin India to democracy chaktakani ti soye kumsom chung visit Bharat do thu sam ti lotling tura hun poimo takani thwa soiboka he kumchung hian India ram cho high speed connectivity high speed mobility le high speed prosperity ni tur thu asoi war le a pomodi chuan athil tum zongjong chu ramin ma ason le Azaw zong ti punani tur thua soya kumsom kalta chung khan mi puin slogan ni Lavin solution an mo ti atar langbok chanchin thar puan ti top mai na tlang pui Chief Minister Pulal Doman Wantong kho thla thlirna le atui kho thla inkara ropway siam turin malak mekani ati PWD Minister Puwan Nalhanan Mizorama for pui thlen ma in kalpo na kong athathei angbera siam antum ti asoi President Draupadi Murmu le Vice President Jagdip Dhankar ten vo in khovel pum huap mechia te ni International Women's Day Pauline mi puite abikin mechia te chibayan book Prime Minister Narendra Modi an kumsom lo tur chung chu Viksit Bharat do tu sam ti lo thing tura hun poimo takani ang ati chuti zong chu chanchin dar khan puan thei chu ani